Nakon tradicije govorimo o humoru, tačnije o satiri i aforizmu. Kako u današnje vrijeme, kada se svakoga dana susrećemo sa bezbroj loših vijesti i poražavajućim statistikama koje plasiraju mediji, obrnuti situaciju u korist smijeha i humora? Na ovo pitanje pokušao je da odgovori aforističar i satiričar Miladin Berić zajedno sa svojim bjeljinskim kolegama. S obzirom da se za aforizam kaže da je svemir u kapljici vode, onda se kroz aforizam može reći da živimo u dobu u kome je najubitačnije oružje tastatura. To oružje itekako dobro koristi Miladin Berić, koji je i autor navedenog aforizma. Naime, on je nedavno izdao svoju 17. knjigu, ovoga puta satirične poezije, pod nazivom Onomad je bila dobar komad. Kako kaže, s obzirom da je Balkan prepun inspiracije za aforističare, ovoga puta pokušao je da napravi otklon od političkog aforizma i usmjeri se na neke druge, isto tako aktuelne teme. Naša država, ovakva koja jest, mislim, kad kažem država, prvenstveno mislim na Republiku Srpsku, jednostavno je zahvalna, pa i okruženje. Teško je biti satiričar u Švedskoj, u Norveškoj, tamo gdje je sve riješeno. Ovdje kod nas gdje ništa nije riješeno, meni je žao što nisam bolji satiričar, da to sve opjevam, sve ove negativnosti, ali svaki dan čujete ih i ne mogu ja to sve stići. Pokušaj moj da se malo izvučem iz satirične politike i znači da na nekakav način nasmijem narod. I mislim da je u ovom slučaju, bar po onim promocijama koje su već bile, prvenstveno vrhunska promocija u Banja Luci koja je bila, da je narod izuzetno zadovoljan načinom na koji ja to govorim i kako sam napisao tu knjigu. I mislim da svi oni koji večeras budu ovdje da će se ismijati ono što nam treba poslije političke situacije koja je trenutno u Republici Srpskoj. Raspon iz ove knjige na nekakav način je možda 15 godina, možda i više, čak iz mog studentskog perioda se nalaze neke pjesme, a neke su nastale prije 3 mjeseca, pošto je knjiga izašla prije mjesec i po dana. Znači, Afrička šljiva je možda jedna od najsvježijih, recimo, ovdje, jer je tu i nova pojava u Republici Srpskoj. Na pitanje na šta i koga misli kada kaže Onomad je bila dobar komad, Berić kaže. U principu mislim na žene, u svakom slučaju, u trenutku. Znači, knjiga je o muškim odnosima, muško-ženskim odnosima. Na nekakav način, znači, tu su i gej parade ponosa, znači neko moje satirično viđenje, humorističko viđenje iz mog ugla, onda tu se nalaze na kraju ovi silikoni, afričke šljive, razna pomagala, onda na nekakav način mislim na reality showe, koje sve one negativne pojave koje su u zadnje vrijeme preplavile naše društvo, a mi se tome teško borimo protiv toga i na nekakav način mislim da ni država nije uradila ono što je trebalo da uradi povodom toga. Iako je u novoj knjizi zaobišao političke aforizme, političari nisu ostali baš nepomenuti u njegovim satiričnim pjesmama. Afrička šljiva, recimo vam 2 samo strofe iz Afričke šljive. Znači, poslanici u odijelu sivom izludili za afričkom šljivom. Jer u šljivu, hvala dragom Bogu, sada mogu i kada ne mogu. Prije šljive, muko moja rana, priznali bi da ih nije bruka, jedino se od silnih organa u skupštini podizala ruka. Dobar satiričar je onaj koji je dovoljno pametan da vidi u cara Trojana kozije uši i dovoljno lud da to napiše, kaže Berić, osvrćući se i na svoje druge knjige. Moja, recimo, jedna knjiga se zove Na evropskom prutu, druga Haga o Srbima, to su knjige aforizama i na nekakav način ja govorim u stvari one vrijednosti koje nama Evropa ovdje pokuša da plasira, ne samo vrijednosti i hranu koju nam pokuša da plasira i da jednostavno mi nekako čuvamo svoj tradicionalizam i to je ono što bi ja želio da kažem i ovom knjigom i možda i nekim svojim prošlim knjigama. Iako je ova knjiga Berićev bijeg od politike, bjeljinska publika je ipak najjačim aplauzom podržala upravo političke aforizme koje je govorio tom prilikom. Srbi će iz nostalgije za Jugoslavijom i Srbiju da podijele na 6 republika i 2 pokrajine. Moderni bračni trougao. On i on. Bosnu i Hercegovinu je najlakše opisati pjesmom. 3 livade, nigdje lada nema. Podigli mi vođe... Najviše ustaša i četnika izginulo u partizanima. Onoliko crnogorsko junaštvo se nije moglo opisati sa 30 slova. Podmladak stranke, to se nekad zvalo maloljetnička delikvencija. Komšinica mi je počela da radi u NATO. Sad je svi zovemo Natakuša. Jezik nam je manje više isti. I kod njih i kod nas posle afere dolazi aferim. Političar, tradicionalista, djeci kupuje diplomu na istom fakultetu gdje ju i sam sebi kupio. San svakog ozbiljnog narkomana je da mu na grobu izraste trava. Kineski čaj nam dolazi iz Kine, ruski kavijar iz Rusije, a indijska konoplja iz Hercegovine. Ovi naši novi privatni fakulteti
se jedino ne mogu završiti ako studenta zadesi smrtni slučaj. Kad se završi predizborna kampanja, živ čovjek se besplatno može najesti samo još na sahranama. I recimo može biti da Bosna ima jake turističke potencijale, ali su joj teroristički još jači. Na promociji su gosti bili i aforističarka Dejana Sajlović iz Sremskih Karlovaca i bijeljinski aforističar Grujo Lero. Zahvaljujući ljudima kojima sam u životu bila žrtveno jagnje, nisam nikad stasala u ovcu. Ceo život živim na buretu baruta, zato sam ovakva bomba. Otkako sam počela da lajem, ker nema zašto da me ujede. Ako želiš da vedriš muškarca, nemoj se oblačiti. Uzmi sve što ti život pruža. Danas si cvijet, sutra kuća cvijeća. Izgleda da plata dolazi iz porodilišta. Dobio me je nakon 9 mjeseci. Zbog bruceloze ne jedem meso jagnjeće. Zbog svinjskog gripa ne smijem praseće. Ah, babo, babo, kupi mi babo, pečenja kupi jarećeg. Novi direktor je sposobniji od prethodnih. Već 1. mjeseca u preduzeće je uveo rad, red i rod. Žao mi je vlasnika jahti, oni žive na vodi. 3 se stvari zabilježio je Andrić, ne mogu sakriti. Ljubav, kašalj i siromaštvo. Hvala Bogu, ja još pomalo kašljucam. Da živimo u zemlji i vremenu apsurda odavno je poznato. Ipak svaki dan neka nova vijest iz svakodnevnog života ponovo nas podsjeti na to, a aforističari i satiričari su tu da to začine i spakuju u britku misao koja će nas nasmijati i natjerati da se nad njome bar na kratko zamislimo.